KBC muna Kyithkai Ningbaw Ningla Sharin Hpawng Shaga lam hkungga let KBC Ginwang school de na muna Kyithkai phon ni phang de la cha na sunlai wa sai Sharin Hpawng de seng ai lam ndaw shna dat ka ai lo KBC muna Kyithkai Magam tab ko na we on glona rai ngai muna Kyithkai de sengai Ningbaw Ningla shalat Sharin Hpawng phe lahu de na ma khen che maren glona khendas ka ai laiwa sai lkhong ning tu mungkan ding chambrai christang radikai covid-19 na majaw Sharin Hpawng ni lu glo ma tai re riding mung dining go anna jin li lois mai wai majaw Ginwang hkambum che khrak glo sana khenda sai dai majaw Ginwang hkambum che maren muna Kyithkai Ningbaw Ningla Sharin Hpawng de sagu shrin khamla na matu hkungga let Shaga dat ka ai lo Maken ni cha ndai Sharin Hpawng phe KBC ginjo rung cha glo sawana right na kingkong khunlokhong September shilangai sup shi snip brana re Sharin Hprai go Ginwang je shalai dai shgalai ka che mren raina re Sharin gin phan ni go Pratha khan na muna Kyithkai phon ni nche mai rai ngai graphic design social media artist camera and video editing live streaming OBS the muna che sengai lakchat ni phe Sharin yana relam ndaw dat ka ai lo yong phe greje ju ba sai lo